Ner malaken yam ka nas diale kontin baro ani lingwas me. Biya kamal ka no online TV channel. Te kon ke lere bu kon ke lingwas me. Ka ler to ke very important ko de kon ke lingwa. Ken yam ken konon yam wala shanka wal ka pai wal ron ken dangro jandangro with the ditch. Ban rach kata danen len marudin kajan shana murai ken yam kata danen sha ramkel ka Nuer ramkel ka SPLA IO do badanan cha chenga je ka jere thijiɛɛn ban jom ban je nyakel na me gwade dan chana right tin longo kwide and go kuma kirma yadit no ciɛŋ gan we ciɛŋ ke jiääk okay no bu konti di albana ke lingwada man no ko do badani ciɛŋ na je kum kirma yadit gora liang ke gora right no ban je to ka manana shalat gwada danan ci kor ci tok tin ka nasir kan do badana cha yen ne ko la ne kon do badana yen ga so we are going to look at all this ka jo me men bana kwen kenyam bana rach ka kwi nenten content cha yen ka tejin re wiki juba ka te ka court report ya no gwada me very shocking along ka do badanan cha ka torture ka jere which ka juba no bana jo manje nen kel ate nyo de long no cha ne kon cha ka chen je tin kon lat ko rodin because ela duor mi je to la gor no ba je ngaj but sometime dong tele gwa lat ke je no cha ja ngai ke no ngumi chi roda lat but right now sha information ke tamo cha je non kon ko ban je ling do badanen shankan Nuer je ka jere thijiɛɛn no ban je ling gwat mena ramkel ka kuma SPLA IO ya cha ciɛŋ je ga long no shi jen karo ya ciɛŋ je ane ngwana ya ciɛŋ je but bana kula right tene me tuoge di ke ngum le roda no ko tidial la tuoken kadi ken kelot atele me ken mi tuok no la SPLA IO leader kan de niken ngai kona cha ka yen tama taga ka jan mishal ka special code ne ke lugo dan loke ngai kona no lugo dan loke shi lug mo gwa ka shi lug mo lor jen siyasa ke mi lal ka jen wo ban wore kon te kel ka dak ma char ba ka chenga jek so ngai kon dial mi chena mena jowlin kona me jo ma chalat ka kwi general Gabriel Doblam take a jom chalat gwas me bialing gwada tere thijiɛɛn jarai ka do be da ne kap ka jere wi ka juba me pae ka che shocking testimony che jalat ke che do da ne cha me do be kap ka je men chalat ka je ciɛŋ je ya ciɛŋ re thijiɛɛn jalat gwada mena ajen goro mo no ban linkel ko ngai kon no cái ciɛŋ de je galung chi ciɛŋ ta go Doblam ajene cha ciɛŋ jiääk ka tre thijiɛɛn gwade dane cha je captain kan neten kon la ji kwartin ganga je ko jen te ga ne ganga ja ajene mi shiga chobore thijiɛɛn ka jamus detention ajene chwa je da kan ne ka kan body gani ka jen weramo jene ka weramo chwa tet ke chwa mo ke shi ka kwani chwa yen jen ka weramo chwa ciɛŋ je ga long ngai kona mi cha wo torture la kona ngai gwano mi rami cha lar wo cha ciɛŋ je ke cha torture ngai yene man tuok rami nyiri mi che je kaf no ka che je gwa mi che je guten che mi cha je ka makan gade tin kona shun kel ke dak ma char no cha ka ciɛŋ je chi ciɛŋ mi normal chira de lar we gade cha ka ciɛŋ gwa cha le tel mi cha le ciɛŋ ma gwa gon ter mi kem ni ciɛŋ tel ma la gwa ka ji la ya gurun je no be men der let ka ji ne ga ni ji ka pin
no beji be der jinna kaja but aman gang ne to ngwan long wa to me udi ngai ken no ne di ti ni ro ngwan gu jekatin so chira ran de na ga George ba de na ga pin chan testimony manana chalat gwas me chan jelinkel Gerald Gabriel Doblam chala ro ne na jani shuda shal kame Paul nang wude te ka kel tam gwa bi chan ga turum jani Paul nang a chenga je ga long Paul nang a jela ship of defense on pai kwanya kirme yadit a jani na ka konin dang ro te chan nang re thijiɛɛn just 2 days a te re thijiɛɛn jani shu Paul nang chu bun kuda shu Paul nang bun kuda ka shu Paul nang wang de gwich jani chine wang ko gwich jani ngwa mo shu Paul nang a jogo no na jani bajin na ka tetka jani bajin na ka tetka Gerald Gabriel Doblam Paul nang la mission money juga Gerald Gabriel Doblam no bajin na ka tetka baji pim baynak chajo mo chajalat na money ajen bej en jeka enaten content rate jen General Doblam General Kelm Lakwar ke co-share ke join the defend board e malakona la no sidisam ke na sidisam na naten kon lat kamal aram ke la kwer mindi ngay kona but mu way jugara no bajinak nika tetka reiti jen ram gwantero mitiji yen what do you expect bingaji no ram che look for good jen do badanan chalat gade chaga chenga jegre ti jen so na me de kon dial te ngai tenen go chi te jen me chalet te jen lora chi kon dial ngaje long mi chala no cha General Gabriel Doblam no cha je torture ke ti jen no te ke nyun ngwa long de kon go gwi kenyam General Doblam jene me cha je yen ke jen shanka ne ka pai do ke dan then after that jene tete ciɛŋ ni kwan ka korpen dang bakel dial jene kan tete kan kwan kan ka min woch ba ga bun woch ni ka ciɛŋ dang rawi de diok ka pai bangwan ciɛŋ ga jan dang rawi de diok ka pai bangwan jen kwa la boy ke jamo mene je guch first dial to mtire ti jen tene tedu ka kwan tedu jen te ka kwan mo dere gujide ane ringwan dong de ran la rai na me dong shi tok but te kon ke witness evident ni terong te nyo da gwa eno ci jang ci ken kon ci ken ke la de jekre ti jen okay na me de kon ngach ni ga me dan yan kare ma char ke cha nang ro bakal ka pai de ko kin dan ro jan dang ro di chan dial kon ya la chan kenen e ma cha ti ka ti jin ka pet dang bakal ko baro no me ni tin kon la jekwara chan na men gujbe en go bi ko ngaje no to kan do badana cha ciɛŋ cha Gabriel cha ciɛŋ je kaje maniam cha ngaje no personal bodyguard Captain Luka gatok nyon cha je negre wi ke juba cha negre ti jen gwada dan ta gara tiketin cha nak ka ciɛŋ wal badda ka pai bangwan ciɛŋ wal badda ka pai bangwan ti yere jen kaje and Captain Luka gatung nyon right now mu kon keling kata da na chalat ke jelo mat kon ke kel mi chala de Gabriel Doblam do kon jigo no tok gad cha nga jek Captain Luka gatung nyon che liu lora bang liu ko jen cha je to cha cha nga jek re ti jen ka custody che kon ngaje no cha yi cha je kon ka chanka badda ka paiwo ka jen pai bungwan che kon diala nen nyudo kono nene mi chaji yen ke jira mi mo mi lan Nuer ba idil ciɛŋ je galong as long as chika connection ka dakeng ma char den chai be peleken so na me mi la rode me de kon dial te ngitin ki jin ba de te ngai ko mana lat ka gwado meni chi gujen wo jene normal chu gujen no kwa targe ne o ne ti chu kel ka dak ma char chi jin mi jin Nuer jin trade ka kin mi yadi jin trade ka jang ba idil ciɛŋ je galong ba idil nak ban mi chete ka wam cha je but gade ma gang ka gwado meni gang ko ken kenei to gwegetin a international community chicken gorno ba jangat
a ciɛŋ ni autopsy dung damanda na cha nagane you know me cha naga ken rate thijiɛɛn ni tama mo kon right ka kwina me ngo example ka ta dan ciɛŋ ga di je Captain Luka ga tung nyon you know point me cha tam ja ju jeng ne no je ni be ni jide jen cha je ga bejo ka jen cha torture ko wa tele kon me kam ka nyoka wer kwa ka la de dong bara nang karwa da baju la de and again ku kan ke intimidate ko shiran che de ro shi de la ro en cha che ngajek cha lel ne na but we all know no ngum talk so jo me ami bej no en ta dan changa ga di je je jo nen gwaz men bu kon ling rame chan ra ke kwide ne ke kwide me cha o yen ka gwade dan te gwalok ka special coding dung dakreng machar ken ne dang barotin koken te pot kang theten wudi shale Alfred gan Maikong jen chajelun RSA information secretary kamayom county ka SPLA IO jen chalun national security service do badan yen keje chalan jen o jen e wa chele ko no e tol keje ka ngai kon dial mi ko la ja tol ke tel me tedi mi de la ro nga ka chele no you got ko you expecting ko baji leli baji dil gang you know baji dil tol they have to search for you kodi banga je mutim jel keje la ja gang ka te machine tan mat la do de do der wi ba miti be de kulo lo ko de batie jen wa kem jere nat cha lot then China national security service na menishi mot chala rumen chalat violation of human right no ko bane ideally ba target ko ken ke ne tetikel ke document char anyok ngai kana so mi chai tur ke la gan ma char jeno ajila tre jin tre ke so ba idil mo kariek so na me de ko ngaje no ne Gabriel chato char wude chal ka me pon nang gwi kon mo gwat me ka jaram nan cha kwanya la chief of defense force ka jen tam me alo what do you expect ka je me baladane balanti je ka long to bay te de na ngaje no Chicago ka ti je so biya jo me biya je ngaje no ko gor ko no bana dial bu kon ka ngach gor je no bana te dial ko lat ko len bana ka right now ko ne chal ken wari position dan te ni ta chang ko ne jega ta wanu kan jega telmagwa you know te kon wenadien bejamat la kon gwadran nakakon la bitcoin chikona mat chikon ngulel unless chekule chum ne gwadran te kon ten ban kule ben ak kon kule berodan kule bejech ban you the general kon madan very important kon chalan ware bugor kon ban te jekte te ban kapchonga la tok redwaran chan bu gwinje kwikel bana gwich en wonene ti dial ti gor kan kon no kami si kon bu shonkel chitketin kon lat ko rodien adu bedien no bana ti dial ti bana kan wan kam wo kon kama ka choy dan tem che tuo go ready to di chui ko kon si simple thing gor kon no bana gwije gwa liu kon long ka South Sudan right now to call our native want take a refugee camp you know so na me de kon ngaje no me le ro da beja question no ne kaji me sharing machar chaje ku quiz der gwene no ngum buto ka South Sudan yen the question bi garping gwatama chana jamin gwich ala kure chi to ka Abyie ra chi calling no ne te konte nyenye SSPDF kan da krodian bane de ti ka unified force ne de chama to kume nenten kontela de ni kirmi yadi tiketin te de ni document cha tiketin before that tired and jikan lat ke jene we can know ene diale konde te ka Abyie tong mi ala unified force te chala VIP unified force ama de ni SPLA IO ken de ni SSPDF chikan gwinya no mission na me dong chi ka surrender chika waka kuma SSPDF ajen do badana gwi keneja antama mi chi dor che tuogo che mandan lin kona chatoga no shikorm china me chawra lat no ka jo chala je no jen netwoga ka kwin ka to ka kwiche an che ga tarka mo gang ken do chate gar kel ka kan de ni che shegra den che kan then from there she gagmo you to nyen taye dane kor to ka je to mo ka be ka unified force de ni SPLA IO ken de ni SSPDF and then mi kor che tuogo and wenamo
ci dëcni SSPDF kene de SPLA IO ci Camdien ci ne dang badak ci liu ka SSPDF ci ne dang bakel ti chalat ci liu ka dëcni SPLA IO dana wena mo ci dëcni SPLA IO ni re unified force mo charon ci woj ne ti dëcni ku dang wan ci ren woj antem gwe jeno te kering boben ko dëcni ku dang wan ci ren woj ne won bit ka tele melet kana la ju gan wa ci charon maten tele menangeten ka yen special force bi alante go but yet kwa targena ka fanken we gen jeno ken bi garo den declare no ci ketiay baray now ca jojeno kan ko den declare ne ku dang wan ca den wojen tam jen minen no ci korea talk tem dal na re wicin bi ne mi ka Abyie ko enforce mu ku dang wan bu ken wona no ci ka saranda jen do na lat ke je wa ci ketiay but kan ketiay right now deni ku dang wan ca den declare ke ne SPLA IO ca den wo go dan to unified force station so right now de controlaro de tell mutually peace agreement right now ko kuma kirm yadit kene Dr. Machar ko en mandana ku can expect che mandana ling jene je tel way out ano ado badien bimal babin ka jemo gwan mi mo deni SPLA IO di al charen wo ke deni SSPDF chi ke deni SPLA IO chi ken ka joj gwa dan teketen jem nen en wo to kor teketen so ti diarati ke te badge to goro baling ko de caption ko do brande caption of course sikir mi adi che gor jeno be SPLA IO be je crash ke be je bat jen dan to no chana na men nyoko mugi kono Dr. Machar ne ka gwada dana cha yen kaja wudu me shalka dawa turjong chaja kwany yen chaja kwanya la Ramadan la chief of defense bela clear information ka kwi do badan en ger kaje ko cha ger tam chele la rami momete kwi kim yad no a cha la re chete kwi te kwi kim yad but chaja wi ko position de chaja kam fall na fall nang ngai kon diale no te kel kana kene kir take a kel so mi chine me cha fall nang cha de kwan ko gwa gudu mi chal ka me dawa tur jongen yen mon ti fall nang cha mi ko position de cha je nang ko position e dane dong bi kir ko bo kor be je tokten cha kwan lora bang but one thing go bila clear gwa me dawa turjong wajen shelu no bela part of Dr. Machar trial jen do badana chelingi but ya la advisor right now jen shelu no bela rami mo bi Deng Machar bi jere ko gorga jen oder la der kalat but jen teja kame dan cha jung yeno jin bi force ni bi ka unified cha jung no jin bi payroll gosne bi ka wo tela ka de ni SSPDF ko te ga den ti chiliu ka den de chi de ji gana pel but chi gen te kan kap kan ga yo ya jogo no linga ka barar ya nyo jogo no jin bi salar de ni ka kondien buka nyak buka kemeka yen do be dane cha me kwan ga jene kwan kira ka gwazi dane chi kir che wude me mishal ke pol nangane je ja kwanya la kwer men nagna ka penal ko penal gonna destroy ngumuten chi wona ka nasar gwazi dane chi kore tokten chi kone di ala chana kanen so re yitkiti cha kwan bang en wude me but chi dawa turjong chelu no bela part of this ke jonan chalat liquid information ajana chi agoro bela part of jenda no woke jeje ka bana ngaji no ne mi cha wude me cha je kwanya la kwer kana kwang chora le kelen tame ko kwang chora le deputy wude me a chief of defense minister kwanya ka kwi kor cha kwanya lora bang o ngai kor no ngai kirim yadi de no te ka kor mi be mi cha flan mi balat mi broda laran tame so gor jeno de yana ling ka jan joran shaling ge kir me yadi che wuru shal ke dawa turjong che go bang bad kwi Dr. Machar dob dan tere ti jen ke ano ka che wuru shal ke pol nang che kwan lora bang kwan je ko jen ana balat ba jalat ko banwer ba kana cause de kon ngai cha kwan lora bang go banwer ba target tin chal ke ne SPLA IO jen ta dan le rode ko ngai kon nyir dan nyure nyire Dr. Machar ka nyire nwer ke je ajena chi anene mandan no che Gabriel doblam che je torture dio je thijiɛɛn ano ke report dana chanon ko ne me report me chanon ka che right and point de doblam kanetin kon dong chi right che nyu dan wo wude me nang na ka nasir ka jinam dan cha kwan la chief of defense minister antama ni me dane kanan wo ajene ko doblam ko ele torture ke je thijiɛɛn what do you think we yede ka jana cha nyong ne lu ni jogo tama
temne yen ro bigwa rei rajme rei special code ringame nene no tembro de latin na me a deliberate way of targeting Nuer kan ne ko na chun kel ka dark machar di na ngadi no telem la easy right now ko to kon lat karodian bana chon gwad me ban ler ko ken ban ka link please gor no biler bi nyane ko ken chuje pero jeno jinba be subscribe ka Nuer online TV channel ko ba kula tekete ba mala no ko gwad me ana bana jigum rodien biya te ko mal bye.